dung me dere video me tuk dara gwa ke dere leng mandan and message dan tin gwa sam dara gwa long kete na raja katin kon tin lat karodian ano kujimi no take a message me cha gor jang ajin gor banyo e kelo pal rol pink leng de mechanic video mechanic skip no gwas me ngai kon diale jang te kene kene wan te chicken ke yen rei wi kijuba do bran yan ke dio je sha ngaje no to kon ke ne ngwana yen kel ke dak ma char but ken yam chana mandan le rod gwal chana je kuche ne de kon cha yen tin ku jang ka de man wo de kalun selfi ke me yadi te ne ngwana che yen ne de je yen gwas me she wudi shal ke akol kor ku che je yen she bol mel che yen la bol mel kol ramadana e ngai konen la by president e cha kwanya no gege no dong je ramadana de la media kuer ke de gwa selb ke mi hadi de ja kan mi te mi to ka selb ke mi hadi ci kon ngaj ba cha kwanya ka kuer SPLM jala deputy na dana kor me che mi je che pandan cha lele cha yen ci kon ngaj no and then cha ram de den cha nyu yin chale Simon akwe deng chayen chara den michal ka Kristo ton magodi chayen chara michal ka kol bak chayen kana to man to ko ken to man ti selvi ke ma yadit kayen kana to kan dial ka ngane ka gad jani but take information kwal gorun yo ay kel gwal michala da gad jani bane ka kwidian kana dialatin ana right now right kon and tamate ne to man to kwa accuse ka corruption te ne wana kwa accuse ne gor kan they can power they can grab ki they can ku they can la tilagad jan panken special ne kon mention ne to chala do dongor kan power ka duwa mishajen asab ke miyadi kan je kware te mi cha ko lad gwaze me gad jan mi kwala gor no de yana kula lengo gwadu ngum le ro da kam jan ko din right now okay this time right chala jana gwadu men gwasme wane ti wa gorgi jelung no de kalun but pin ga ko de kalun tanin gwain ka kwi corruption ka kwi yoni sha chamchan belar Dr. Benjamin Bolmel ngai kon medan ni chalat jaram dan la vice president then medan chala do jane she ku che the plan and then chala do ne she yu shukwe $1 billion share your kan euro to wa ka euro de lanu share ka wache char yo tok pan but char kan ka we gwa na na wike and then wache ka yur wan kan lung chicken career yur ko na kam ke sel ke mi yadi then after that me cha ko la vice president then George gwa no jen che plan che lat ko dara kwer kir dara jawo dara kom dara kan kan ka bom then me dan me sha je bin jek ne te ko ne chi report ji non ko do be dan ne sha ne ko ne chi corrupt cha ko jek then ya chi sha jo jek so right now man cha ko da ga jan jenen awanitin kon especially shikin ya self ke miyadi ta dot kir miyadi awajen teten midit kai yana dan yan ne dialati wajen gura madan kur dial ku dare gwada dan ente ku meteten jen jo self ke miyadi la gwan no ne malat ke jenen that was their plan where now am right kon antama medan chala do de ni de ke bela o de ka kamra re ti jen ko kan ka charge ka kan ka leldi ka kan ka nan gwaluk tel mi cha nan ajen dur dan ka lel mi kana dur but ke masi mi cha kular gwaz me ngene janen kon la roj kan do badana yan ngene ga de ka lu ko do nke wa kan gor ka yutu wan ka te de ko den lo nke yutu wan lo imagine kene kon de tin cha yen te yutu wan chana min ka be Dr. Benjamin Bolmel ramam la kuerm di chala vice president medane cha kwanyani ani shi alinga no jene every 24 like let's say on 24th every month that you there car release la salary chi de kap kare wika so Sudan kelu jara medane non kum Uganda bore wika so Sudan ka pay ka yutu wan ka yoka there right now me changa shi anen no shika ka nyal shi mane che wona ko te ka ne de mo te gwada dan ci sabke me ke wetin ka warab ki gwada dan ci wetin ci tin ka ne te mo kuje de mano de jelun ci anen tanin cha ka quit ne to ka gad jan bute lado de garame de jelel de release instead of de kan lado kwa je release cha ko no pankin rate gen dio ji kon dial nen cha nyan ken cha ga yar alo chicken de da na me e mu to ko no wa ga de gor ke jeno de ke yotun wan their wool manitin ta ka bang tin kon ngin ga toten de kan kamrar de kan ga tub de kan kam kum wa tan dien bonate cha yen ta kan chutin kan kala wa chicken signature dun sel ke mi yadi chicken ko lo ku kan yola nan ka je ka bang those things are taken ke consequence ne tin ko jin mi mo mi ti ga kwer ka bi shur bi jara len la ja yan ka
bro ina kwala goro de ke bail out ke yuru wan but cha yu cha goro kam kara yen kwala da gajan ngode there's a corruption there e ken ga de ka kam kara ka kujimo cha goro kam kara so what do you think ene buga barar ka jam ka wane tini ka ne ti you know ti chiler lon ka kon dial ngaji no rudi en dial ni kan wore kana ke bol mel okay akol kor ku ni be dane te kwer ke lu nag nga nag wore sin 2013 me kwa nuer me kwa ga nagade me na kare wiki juba the person mi chila lon ko ba nuer ba kai select ka ba kan jadi mana kan chagalat but mi chi went wrong ching me ran che sel kim ya di che serve di ta me chamal cha balad ne chiga gwai kene kir jeni no ano china mal to cha ga balad but ngat ka jene ken no der mal der jelat but thing change selbe ke me ya di gor ne ti jidini ne re toten bi chonga je kel ko gor je no be gorje be reering diala yalat bela clean ngay yen diala ter right now ne ko run mo na belerun ke taydan chana ngin wari ke 2013 dan akol kor ku te der ne ko ken katen te pin tirun mi te mi kay nyal ke ku court ke tum ne yen tam lo ka dak ma cha tomorrow be te ka tum walon te bebet kwana palejen this nasr incident ci tuoka mi ci bol mel chen wari ga nakane kare mi yale ce ji Uganda che ka jur he did a lot of things go be ngulel be position be secure but min chiwo take de ujana me da ne chalat kana u succeed then she take information chawli ka o te chiwo chop wi mondo dien cha gu jeno shi kum chetere che corrupt so ku jemo goru jen en duwor mi jega chala de ka kum sel be yari bala dui bolmel especially yow du yone billion of US dollar ten ko nen chamka siamne siajene right now nya sel be yadi jan gen ci do kwaram wa cha bul mel cha lele cha joj so tum mantan te yar ke kum kirm yadi intam ana shi ta na kan wore ke jam but within jankarodian ku jangu kan la rode mun cha ko lungi jegane diala ti lat kan you can care bar ngai jeno take some position ni nu ka barara ba kam ke mi kir betol ko tandien cha kam ke to protect jang ko ci jang ci kari kan bije ko right now ci ga jan wan we ko ne ko tar ko tam mi yen ko yen ka kan wore ne ko yin kan wore mi jin wi no bo jin ji ko tora tin yoske bi tiat bi ko jin yoske ke bi murle bi ko jin yoske ke bi ber bi ko jin yoske ke then bi ti chal ka di chaine bi ko jik yoske ke kane de ko no yoske right now sel bi kimiyat kacha ka use lora ba use ka ko kan cha ne ken cha mu ke position de dit kwal use tama mi sel be kem ya di lele no mo wo je kne di ala kon kan no ne ti rar ba mu ke position do you know what will happen so ne di alde di cha kokti te position di tin nen ten ka members of parliament tan in ke position di so chicken bu we ko tine ken chicken bu we ko bu ngar bu nyo mu je kan nyok again ka ku mi sel be kem ya di that is why cha ka lun ken return ajenen yen mi dakham char karo ade ajente ke trial ku ko re dana shi ka nasr cha mi ki do chok cha lele cha ke so the reality ka dilat karo din so mi ku kone ano buj bu wen yam la to ko wala mala gore nueri nokan mal they are the first people la mala ya chon chirka dakham char jaram me dane jak so dan ko be independent be jek jaram me dane jak ko ba mal ba jo mala la peace agreement ba jo tan ka disa baba shi self ke mi yadi ko self ke mi yadi gwejen wo mu wejen kore tararadin mu kore beje kaja but che forget our power do not ke do people actually power to the people power so ne kon take power right now is not that much char ke chi self ke mi yadi cannot jen wo kir ko do ga jen o de election de jalat ka do dan gor ka je jen mu ko ne de ko le displays men ni wori all this thing nga ke nyin self ke mi yadi but janga kanene ko kallo ngere ti jen otherwise gwaten be bejelo